Inggih Ratu Sangyang Indra palungguh iratu. Titiang inget wenten peslet ibu, wenten minekadi, pewarah biang tiange sanirien. Titiang wantah gumanting ngelingang kemanten buat ibun tiange sane mepesengan Ibu Kunti. Oh aduh ceneng darmo Sapuniki daging baos ibun titiange Ibu Kunti uduh ne kecening Sang Yudhistira pianak Ibu Idewa. Hendang api Uduh cening Sang Darmawangsa pianak Ibu Idewa. Ane jani pedasang ban Idewa madingehang. Sapeluir pewarah Ibu tekening Idewa. Tekening Idewa ajak lelimu ada buina besik ane mulo dadi pianak ibune tokedo cening kalihan ataken pianak ibune buena besik totonan cening tuah mula kelihan tekening Idewa ajak Idewa maka lelimo cening dua gas biang bajang dumon. Nah kene nyen cening Sang Darmawangsa Idewa ngawitin meme mapitutur tekening Idewa duga si malu memenu mepawakan bajang toketo cening ngalap yang
Sekonden ibu menjatuh karma kelawan aja ni dewone sang Prabu Pandu. Sake walau ibu subung lah pianak tu cening. Beli ni dewone totonan ane madan sang Prabu Karna. Dening Prabu Darma Suno Tuah pragat buku keketoban ibunya tuayang tekening cening. Cening sang Darmawangsa pianak ibu idewa. Do kememe kantun daruni Pangsing dewa mepuaro bingung ning hang satuan memene bajang ke walong lah pianak kene nyento cening. Dugas ibu nu madando, ibu nu mepawakan bajang totonan cening. Biang ke piaca mantra mandru Dugas ibu nu madan bajang cening. Ibu boleh panugrahan sanedah ating luweh mau tamu. Tuah mantra sidi mandi totonan cening. saking bagawan dur waso Yen buat mantra sidi mandi ne totonan cening mawet saking panugrahan ide. Sangkaning swece ide begawan Durwasa. Ngemang anak ibu panugrahan luweh tekeneng ibu cening. si ado ngaran yang si nuhun Yaning buat keutamaan mantra sidi mandi totonan sane kepicuan tuk linggih ide begawan Durwasa cening. Meme sido ngacek sido ngarada nak buku ibu. malada meme apang huni Sawireh keto kautaman mantrone sido ngacep betaro sido ngarad betaro meme adi wang-wang sing percaya
Dot lantas ibu muktiangen tuh makejang cening. Meme manyo bain ditu Sawireh meme sing jengugu cening. Apoke saja mantro luweh tenenan sido ngarad betara. Ditu lantas meme nyoba negarangin anak ibuku meme muktiang keluwihan mantrone cening. mangarad yang Rekalonen nemonen dewasa luweh ditu lantas meme nyoba negarangin anake buku ibu ngacep ngarad linggih ide sang yang surya tok itu cening.